Cek cek. Halo 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 halo. Tes tes. Halo semuanya, selamat sore. Halo. Ya, mudah-mudahan kita tidak terganggu lagi oleh jaringan ya. Semoga aman. Ini saya lagi cek-cek dulu juga untuk internetnya. Kalau di sini sih OBS-nya udah hijau semua ya, maksudnya berarti ya jaringannya lumayan oke, tapi nggak tahu nanti kalau masuk gameplay mudah-mudahan aman. Kemudian kita bakal tes notifikasi dulu. 10.000 dari tes. Pesan. Ini hanya tes notifikasi. Oke, aman juga untuk notifikasi, jadi mungkin kita langsung gas aja ya untuk episode terbaru kita bersama PSM Makassar episode 34. Ya, jadi selamat sore semuanya. Kita kembali lagi melanjutkan live streaming PSM Makassar Career Mode di FIFA 22 yang sekarang sudah masuk di episode ke-34. Dan untuk episode kali ini kita bakal berhadapan dengan Persib untuk pertandingan pertama, pertandingan BRI Liga 1. Kemudian untuk durasi start awal Subatun kita itu 1 jam seperti biasa. Kalau ada yang nanya kenapa kemarin 2 jam Bang, karena memang itu kemarin lanjutan dari Persib yang gagal kita live streaming kan di sore hari karena gangguan jaringan ya. Jadi untuk sore ini kan normal tuh. Jadi kita bisa start Subatun dengan waktu 1 jam aja seperti biasa. Oke, jadi kita hadir dulu untuk press conference-nya. Dan absen sekalian ya. Halo Niki Ori, waalaikumsalam bro. Narsi, Tok Dalang, kemudian Ibnu Kurniawan, waalaikumsalam juga. Ada juga si siapa lagi nih? Nightbot. Nightbot ikutan disapa. Ya, Nightbot masuk 10 lagi pak. Padahal kemarin baru dihapus itu. 10 besarnya udah masuk 10 besar lagi Nightbot. Nama Ronaldo nomor punggung 9 ini si Ronaldo Kuateh. Oh iya ya, kemarin sempat dibahas di timnas Indonesia pada saat menghadapi kemarin yang sebelum semifinal lawan siapa lagi lupa saya, Myanmar ya. Ya intinya yang itu pertandingan yang timnas menang lah ya. Nah di situ komentator Indonesia itu ngebahas kalau Ronaldo Kuateh itu kemungkinan orang tuanya terinspirasi dari Ronaldo Brazil yang nomor punggung 9 juga, dan bukan Cristiano ya, bukan Cristiano Ronaldo, karena kalau Cristiano Ronaldo nomor 7 pasti, sedangkan Ronaldo Kuateh ini nomor 9. Jadi memang sebelum ada Cristiano Ronaldo, sebelum nama Cristiano Ronaldo dikenal itu sebenarnya kita udah tidak asing dengan nama Ronaldo, karena memang ada Ronaldo Nazario yang dari Brazil yang botak itu, yang identik dulu dengan gaya rambutnya yang menurut saya cukup aneh ya. Karena yang kalau botak semua ya it's okay, maksudnya ya wajar, banyak orang kayak gitu, tapi dia itu botaknya di belakang semua, di depan doang yang ada dikit rambutnya tuh. Makanya sempat saking terkenalnya tuh Ronaldo juga bukan cuma dari gaya rambut sih, tapi
dari skillnya memang juga secara dia adalah striker yang sangat bagus pada waktu itu. Berbakat, pemain bintang, main di Brasil pula, main di klub-klub ternama pula. Kemudian dia apa ya, saking terkenalnya ya di Indonesia juga ada dibuatin kayak apa ya, bisa dibilang kayak sinetron juga sih yang Ronaldo Wati itu. Dulu. Ingat banget saya, Pak. Nah, setelah Ronaldo itu selesai ya barulah muncul seorang Cristiano Ronaldo lagi. Jadi makin nama Ronaldo itu makin kuat lah ya di dunia sepak bola gitu loh. Kayak ada aja penerusnya gitu. Ini mungkin Tantotan ada yang bisa di center apa sih? Rashid Bakri, Zulkifli Safik kali ya. Karena si Marukawa ini kagak bisa, bro. Nawi juga kita ganti dulu. Davin Kwan, Zulkifli naik, Elkan juga kita ganti dengan Edgar Amping. Oh, Tama, sorry, saya nggak lihat Tama tadi. Mending Lord Tama aja kita mainkan di situ. Kemudian untuk striker kita kasih Marinus Manewar dulu ya. Di Yudo nggak usah kita bawa. Kemudian untuk di sini saya bawa center back 1 si Renaldi. Ferdinand Sinaga jadi striker cadangan. Harukawa bisa jadi winger juga atau cam nanti perganti kapten kita. Kemudian tentu saja, di sini saya butuh ini sih, kita butuh rumah kick ya, kita lawan Persib masalahnya. Ini Arhan juga lagi cedera ya. Oke, ada Abdurrahman aja di situ. Buset dah, yang paling saya nggak suka harus di squad dulu. Ini ya cederanya Arhan. 5 hari doang sih. Gak terlalu lama sebenarnya. Oke, jadi saya coba ganti dulu lah ya di squad ini. Nah, kayak gitu. Yes. Dan kita terulang lagi formasinya tadi. Ariudo kita naik. Renaldi, Tama kita ganti Sutantotan dulu. Elkan kita mainkan si Erwin Gutawa. Kemudian Edgar Amping kita naikin juga. Gavin Kwan masuk ganti Asnawi. Asnawi kita turunkan aja ganti Zulkifli. Kemudian untuk strikernya Ferdinand Sinaga kayak gini aja. Ya kayak gini aja sih untuk line up-nya. Dan kita kapten sih, Wiljan Flame. Langsung aja kita play match, come on. Waalaikumsalam Satirananda, halo. 3 kartu merah yang didapat timnas Indonesia. Pemain gantinya kira-kira bakal sedikit merubah permainan. Harusnya sih berubah ya. Karena itu cukup banyak itu Pak, 3 pemain yang kartu merah. Jujur aja sih menurut saya agak sangat disayangkan ya, disayangkan banget malah. Kenapa mesti ada 3 kartu merah gitu loh. Sayang banget. Makanya dalam wawancaranya juga Sintayong itu mengakui kalau dia cukup ragu dengan skuad timnas yang akan bermain nanti lagi ya, karena dengan 3 kartu merah otomatis 3 pemain tersebut tidak bisa dimainkan. Well, confirmation as we look at the table of newly crowned champions. I say that, but today is the day when they Waduh, PSMS Medan paling bawah ya. Bukan. Dia masuk zona degradasi tapi bukan paling bawah. Yes, it will, but they'll still want to put in a good performance today, just to put the icing on the cake. It's been a great season for them, and they fully deserve their title win. They're worthy winners.
Oke, Lord Teritama dari Rizky Eka juga pas. Mantap banget sih wingernya PSM. Dan ini dia untuk starting 11 dari PSM Makassar. Tentu saja Wildan Sherumake, kiper terbaik sejauh ini yang kita dapatkan dari pemain Youth Academy. Kemudian Erin Gutawa, Rusty, Gavin Kwan, Abdurrahman, Tama, kemudian Rashid Bakri, Rizky Eka, Paz, ada Marnus Manewar juga. Dan ini merupakan pemain yang Wildan Sherumake, pemain dengan rating tertinggi sejauh ini selama saya main di BRI Liga 1 pakai career mode ya, mode career mode. Yap, ini dia. Siap-siap kita mulai. Kick off babak pertama antara PSM Makassar versus Persib Bandung live on Andi Matalata Stadium. Rizky Eka, Gavin Kwan, come on, ada Rashid Bakri, Ferit Sama, Arinus Manewa, Paz, tuh, Arinus, aduh, Beckham Putra, Kilion. Squadnya Persib nggak terlalu banyak berubah sih. Waduh, kosong bro, berbahaya. Wis. Oh, oh no. Offside ya. Gila. Hampir saja. Hampir saja 1 gol dari Persib. Pasti. Erwin Gutawa. Orteri Tama. Belum angkat ke depan, ada Marnus Menewar di sana. Pas di shooting. Off target tendangannya. Aduh, pelatihnya masih pakai jersey timnas lagi. Fiskara, Aryo, Deddy Kusnandar, Stewart. Crossing possibilities. Stewart, Passing it around, looking for the goal that would put them ahead. mau kemana Anda? Hey, Castillion. And making his move inside. Loh, Has a go. oh itu dia Wildan Sherumake. Kalau kipernya tadi bukan Wildan Sherumake, saya ragu banget bisa ditepis tendangannya itu. Karena itu cukup dekat dan lumayan keras pak, tapi respon dari Wildan Sherumake refleksnya itu bagus sekali. And now the delivery. Loh, Was never likely to trouble the keeper. nah, It's a weighted pass. masuk, mantap, asis That will do nicely. Iljan Pluim. Mantap banget, come on. Ayo, Ewa ke PSM. Well, here it is again, and the pace in which they break forward is devastating. It's so hard to defend against, and while it's certainly not a clean strike of the ball, he makes enough contact on it to beat the keeper. He won't care how it goes in, as long as it does. Widih. Satu gol. Jerman Paz.
1-0 then. Dari Kusnandar. Showing good defensive judgment. Tama, nyaris kena tackle doi. Looks promising. Oh, baik sekali Marinus Manewar. Two quick goals. Will it turn out to be the 2 gol yang cukup cepat dari PSM. Sekarang seorang Marinus Manewar. Aduh. Kalau nggak real face malas banget saya lihat mukanya ya. Well, first of all, where's the defending? They're all over the place. But give Dan him some Henderson credit. resmi That's a bergabung good ke finish. Newcastle United Great dan dia ke Newcastle sebagai kiper utama musim depan. Di MU dan Henderson kalah bersaing dengan David De Gea. Oke. Udah here we go kah? Atau itu dibeli berapa ini? Berapa harganya? Oh, free. Saya nggak terlalu ngikutin perkembangan transfer MU sekarang. Ini juga pergerakan Newcastle gimana sih? Happy to pass the Transfernya? ball, but remaining patient. Sultannya kemana itu? Kok sepi-sepi It's a aja? well-struck pass. Options in the centre. Well, it looked highly promising, but they got nothing out of it. And the advantage accrues to the attacking side. Nice, Aaron Gutawa kemana? Well, there you can see it. The hosts haven't been able to control possession. Oh, What they've done with Ritama, it has been really Marinus good. Manewa They're lagi. happy with the Marinus, ball. no They way. love to play on the counter-attack. Voli putra dan ganda putri timnas Indonesia berhasil mendapatkan gold medal. Wih, mantap. Bagus lah ya. Gak nonton timnas bang? Enggak bro. Takutnya ketunda lagi nih live streaming kita kalau misalnya nonton lagi. Something to worry about here. Aduh. Extremely sloppy in possession. Nice. Rizky Eka. Ya om. Unable to close down the shot. Jangan kaki kanan Rizky Eka masih bisa. Wis, penyelamatan ke bintang tadi dan main Persib. Itu nomor punggung berapa tadi ya? Playing it in. And a no-nonsense clearance. And the offside flag ya? is up. Offside. Well, that's just a lack of awareness. He was clearly in an offside position. That bro. Mario Jardel. Fine use of the ball. Disappointing cross and gobbled up by the keeper. Well, it still could be dangerous. Danger averted for now. Going well. The cross is on. Well, the crossing needs to be... Aduh, kurang bagus tadi cornernya. Corner di crossing maksudnya. Nasir. Ya ampun. The first half here comes to an end. Oke, babak pertama sudah selesai. Well, he hasn't quite had the impact and attack Sepi that we were kali dah. expecting, Stuart. Well, it's not Ya been emang series PSM sekarang udah sepi. Karena sudah terlalu lama terbengkalai. As anticipated, Sekarang yang plenty of paling talking ramai itu points series so far. Arhan sih. And now the second half Apalagi is nanti kalau udah underway. pindah kan pasti ramai itu. Kalau udah pindah tim.
Herdiana. Committed challenge. Nice. A chance Wih, maybe from cepat the sekali. wrong position. Good. Could be troublesome. Can he Rizky find the Eka. angle? Astaga, ini mau kasih kemana sih? Ya ampun. Marinus Manewar. Oh my god. Keeper Gak getting masuk, across bro. to stop it. Bakal bertambah lagi Bang. Kulhak 2 ganda putra timnas Indonesia masuk ke final di badminton. Wih, mantap sih. Ya. Harus kuat kita di badminton ya, karena memang dari dulu Indonesia memang lumayan kuat di situ. Bro Asadi Kulhak, selamat sore. Apa kabar bro? Gimana, sehat selalu? Alhamdulillah baik bro. Semoga juga Anda sehat-sehat semua ya. Trying to deliver it accurately. Aduh, Mopping Lord up Arhan apa defensively. Dewa Angga banyak lah. Oh, Dewa Angga dong. Belum ada yang ngalahin Dewa Angga. As the stats show us, the visitors have had most of the play, but it means nothing unless they start to be more creative, particularly in the wide areas. Up to this point, they've been too easy to Ada defend Luis. against. It's a good-looking ball. Febri Adi Cross to angkat dia attack. ke crossing. Oh, lagi-lagi. Could be dangerous. Tuh. Astaga, banyak banget teman. Oh, lihat itu. Lihat kehebatan dari seorang Wildansyah Rumakik. Kiper terbaik sealam semesta ini. Itu menurut saya tadi kalau posisi kayak gitu udah fix goal sih. Banyak sekali pemain Persib di depan. Dan pemain kita nggak ada satupun yang bisa ngeblok bola atau menghalangi pemain Persib untuk melakukan finishing. And he's fired over the Tapi corner. tantangan terberat Persib untuk menjebol gawang PSM adalah kiper PSM yang sangat luar biasa si Wildansyah Rumakik. Kayak Marinus Manewar, counter attack dari PSM Makassar, kasih ke sisi kiri, ada pas di sana. Jerman pas mencoba lari dengan kecepatan penuh. Wow, Jerman pas. Oh, tidak. Sangat cepat winger muda PSM. Winger muda berbakat dari Youth Academy, Jerman pas. Nomor punggung 21. Cetak gol ketiga untuk PSM Makassar. Good job. Well, here it is Isa again, and the Musa pace in which batal they break bang, forward is gantinya ke devastating. PSM ya. It's so hard to defend Oh, against, and when he dia gets gak onto it, he datangkan decides to go pemain for power. Asia It's a Wibu really Kenzo emphatic Nambu finish, which gives the dari keeper Jepang no berarti ya. chance. Musim ini bermain di Liga 2 Thailand. Lumayan ya, mencetak 14 gol, 3 assist dari 27 match. Itu not bad sih. Well, sadly, we Nggak have to nonton bro conclude timnas. that this hasn't really been a contest, but Lagi no mager credit nontonnya. to any Lagi pengen side lanjutin committed PSM aja to di sore ini. scoring goals like this. Pegang Putra. Ganti pemain dulu kita ya. Kapten kita istirahatkan saja ya, Marukawa ini masuk. Center back juga boleh lah, Trusty kita ganti dulu, kita mainkan si Renaldi. Kemudian Abdurrahman kita mungkin ganti dengan si Edgar Amping. Udah berapa tuh? Udah 3 ya? Oke lah. Itu aja. Next match kita kasih kesempatan kepada si Hilmansyah untuk main. Abdurrahman. Good. Marinus Manewar. Eka. Marinus. Could play it in. Dari Tama. Abdurrahman angkat ke tengah. Splendid defending, Sayang sekali. and it needed to be. Van der Luis. Ada Be the Casilion. perfect counter-attacking opportunity. Can they keep it going? Loh. Aduh, oke. A chance for them to provide a test in the form of a corner. Ya, pergantian pemain, Marukawa in.
Let's see about the delivery. Wow, lompatnya Wildansyah nyaris saja Van der Luis cetak gol dari sundulannya, lihat. Tapi nggak masuk juga sih, walaupun agak rendah tadi turun bolanya ya. Tetap si Wildansyah Rumaki bisa mengantisipasi sundulan dari Van der Luis. Oke, Rashid Bakri. We saw the situation developing. So almost at full time, and the home side very much in command. Stuart, what have you made of their overall performance? Well, what can you say about this performance? They've been absolutely brilliant. They've played with such guile and creativity, and their passes Okay, have been so Gavin. expansive. Not many teams would have stopped them today. Loh, Spot on with that tackle. ya ampun. Terawal, tidak. Far from Leading aja. Oh, bagus sekali tadi. winning the ball, and what's more, they've kept it. Bagus banget. Gavin Kon sekarang, come on. And just 5 minutes remaining. Nice. Marinos kasih ke Marukawa. Taisei Marukawa mencoba melakukan syuting. Marukawa. Such a complete performance. 4 gol PSM, bro. Tandanya jadi live kayak gini. Apriani Rahayu back to back mendapatkan emas. Wish, gokil. Sebelumnya di Olimpik bersama Gracia Poli ya. Oke. Halo Mas Renaldo. Welcome, bro. It's a massive lead, and it's very hard to imagine them losing it now. Pegang Putra. Oh, Yo, nice ampun. ball over the top to chase. And options in the centre. Eh. In terms of the cross there, goal kick coming up. Tidak bisa, selama ada Wildansyah tidak bakal kebobolan kita. Yo, clean sheet dong, ayo dong. Rizky Eka kasih lari tuh, Marinos Manewa masih kuat sepertinya Marinos. And there's the final Lo whistle. kurang ajar wasitnya. In a way, this game had an academic quality about it. Everyone here, Oh, udah including menang the kita ya? players, just waiting for the moment when they can Yes! celebrate their accomplishments. The trophy will soon be theirs. Oke, trofi ternyata sudah milik PSM. Jadi bisa dibilang nanti kalau di match terakhir home itu kita bisa angkat trofi And that is dan a vivid sukses picture lagi of untuk what we PSM associate with this di group series of ini. players. Wah, mantap It's banget all sih sebagai about the penutup team ethic. series ini. You can see what it means to this tight-knit Sudah team. selebrasi ternyata. Real solidarity. Well, this is special for everybody at the club. What a great moment for any young player. And this is what you dream about when you start playing football. When you're playing in the playground. Oh, you enggak, wanna sudah angkat win a trofi cup. bahkan di sini. Brilliant moment. Wow. Yes, a special moment in the career of any footballer. And now for the trophy. Wah, ternyata lebih dulu ya itself. series PSM berakhir dibanding The Persib. cup winners. Oke. Let's go. You can just see what it means to those players and the manager. That's fantastic. Mantap, stuff. mantap. There's always the element of chance in a cup competition. Iya, yang angkat trofi My bukan goodness, they've taken the kapten rough utama with lagi. the smooth. And now they savor the Arema moment. FC versus PSIS Semarang pukul 19 malam. Oke. Well, for some of these players, it will be the pinnacle of their careers. They just have to 19 take ya, it all in now 19.00 and realise berarti what di sini they've pukul achieved 20. here. It doesn't come much better than this, does it? And just look at those fans. Congratulations They're gonna be a club untuk everywhere. PSM Makassar, bro. Really a match made in heaven between Gila, players gila. and fans. And these celebrations are going to continue for quite some time. Oke, meriah sekali. And
Kita lihat juga nanti, ntar kita cek nih masih adakah pertandingan selanjutnya. Maksudnya kompetisinya apakah kita masih ada di ACL atau Piala Indonesia, soalnya saya agak lupa juga nih. Tapi intinya kalau pertandingan BR Liga 1 kita udah skip aja next match karena udah menang juga kan, ngapain lagi dimainkan. Yap. Kita kalah position loh. Tapi menang shot 8, selisih 2 doang sih. Tapi kalau kita lihat di save-nya ya jelas banget lah ya, lihat. Wildan Serumaki 5 save sementara kiper Persib hanya 1. Dan itu dari 5 shot on target dari Persib itu di save semua. Luar biasa memang Rumaki. Man of the match ini harusnya Rumaki sih. Oh enggak, Jerman pas ternyata. Oh karena dia brace ya, mencetak 2 gol, 9,1. Kemudian 8,6 itu Marinus Maneuver, 1 gol 2 assist. Dan untuk si Wildan Serumaki ini gokil. 8,8 Pak. Bahkan ngalahin Marinus nih. Sedikit lagi jadi man of the match. Dewa menang atas Persebaya 1-0. We just wanted to ask you a couple of questions. Oke. Gila, walaupun masih sporadik ya, tapi udah jadi winger kiri utama. Ini sih yang bikin enak banget main FIFA dibanding PES ya. Masalah pemain-pemain mudanya itu loh. Bagus banget soalnya. Kalau di PES sampai sekarang, sampai eFootball, ya kita nggak bisa lihat eFootball sih karena belum ada Master League-nya. Tapi sampai di PES 2021 itu masalahnya Youth Academy-nya. Ini saya udah berapa kali ngomong sih. Youth Academy-nya itu sama semua. Mau si A, mau si B yang main Master League. Sama semua Youth Academy-nya. Namanya, skill-nya, potensial. Beda kalau FIFA ya. Meskipun kita pakai, misalnya saya main PSM Career Mode, terus kalian juga main PSM Career Mode, itu nggak bakal sama Youth Academy-nya. Mulai dari nama, kemudian asal pemain, dari negara mana, kemudian juga skillnya, potensialnya itu nggak sama bro. Kita cek dulu untuk kompetisi lainnya. Barito. Piala Indonesia apakah kita udah kelar? Oh, masih ada final ya, berarti sisa final menghadapi Persebaya ini. Oke, kemudian untuk ACL apakah kita gugur ACL? Oh tidak dong, masih semifinal. Oke, masih lanjut. Tapi lawan Barito kita skip aja. PSM Makassar. Nanti malam apakah Anda live watch along Premier League Day? Jam berapa ntar itu? Saya mau sih, cuman ntar aja dilihat ya. Kalau memang bisa sama internetnya aman ya kita coba nonton sih. Seru banget pastinya. Oh, ini langsung semifinal ya. Oke. Tapi leg kedua udah menang di leg pertama kan harusnya. Tadi dulu untuk press conference-nya. Tantotan masuk 11 pemain pertama di laga Persis Solo. Mantap lah. Tanto harusnya memang jadi pemain inti dari sana ya. Oh, jam 11 ya? Boleh lah, nanti kita coba lihat. Mudah-mudahan saya bisa nonton. Lumayan juga nih, nggak terlalu malam kan. Biasanya kan kalau Premier League itu mainnya subuh, Pak. Tengah malam di atas jam 12 pasti dini hari. Ini kalau jam 11 Wita, mudah-mudahan sih bisa ntar.
Itu jadi pertandingan penentu kan? Siapa yang juara? Time's up, guys. Thanks for your questions. Oke, thank you. Arhan udah main kah? Oh, udah. Siap. Coba lihat dulu Arhan bisa kah dia? Soalnya memang 5 hari doang sih. Kita ganti dulu. Nah, oh udah aman Arhan, jadi masuk doi. Tantotan, nah di sini saya bakal pakai Morikawa. Kemudian hari Yudo, ya oke lah ya, kita bawa aja German Pass. Saya tetap bawa ini sama. Pass harus main sih. Walaupun stamina berkurang ya. Atau Priska dulu udah babak pertama, bisa winger kiri kan doi. Terus saya coba kasih di kiri. Di babak kedua doi baru sikat. Ferdinand di babak kedua aja. Marinos nggak usah dulu. Saya naikin aja si Edgar Amping. Oke. Saja masih Wildan Serumaki kita bakal pakai. Pertandingan penentu juara ya. Pertandingan penentu juara, penentu satu tiket ucal, penentu siapa yang degradasi. Waduh. Sepaket semua ya. Mantap lah, tapi feeling sih City ya, City sih yang menang, yang juara. Sebentar, saya belum ganti scoreboard ini. Saya ganti dulu ya scoreboardnya, soalnya ini kan dari Liga 1. Soalnya ini apa tuh namanya, masih scoreboard BRI Liga 1 dan kita harusnya ACL gitu. Kita scoreboardnya BRI. Ganti dulu. Pakai Yus TV saja. Oke. Cilacap hadir. Halo Latif Official. SMK, halo juga bro. SMK Den ya. Bener. Sama pertandingan penentu untuk tim favorit Anda, Mas, apakah main di Europa League atau Conference League? Aduh, MU. Europa League ya, optimis saya Europa League. Masa di Conference League? Tapi bisa aja sih sebenarnya. Cuman ya optimis lah. Come on. Europa League aja bro. Sama kayak kemarin Europa League. Walaupun kalah di final. Kasian bener MU ya. Aduh. Pantas aja banyak banget orang sekarang yang mulai green mode MU. Bingung juga sih saya karena kalau kita ini kita ngomonginnya di game ya, bukan di real life memang. Kalau kita lihat di game itu statistiknya, apalagi di FIFA, statistik pemain MU itu pada bagus semua, bro. Bingung juga saya. Selama ini kalau kita main career mode MU dari FIFA 20 sampai terakhir ini FIFA 22, kita main Manchester United career mode, itu nggak ada masalah sama sekali sih. Memang kita juga ganti pemain, beli pemain dan mengganti beberapa pemain, tapi
walaupun pemain intinya yang sekarang yang kita pakai ya tetap bagus-bagus aja sebenarnya. Rada bingung juga saya itu di mana salahnya. And so the battle commences. Tapi memang balik lagi itu kan di game ya, nggak bisa sama dengan di real life, Pak. Contohnya aja si Harry Maguire itu di game mana pernah dia ngelawak, jarang-jarang kan, karena ratingnya lumayan tinggi tuh. Fred juga di game juga cukup bagus. Tan. Oke, SKK. Walaupun pada akhirnya tetap juga saya ganti. Time to check. Yudo, And not cleared away properly. apa jadi jual ya? Rashid Bakri. Just couldn't Aduh. get it through. El Ahmadi. It's with Romarinho. Oh, a lovely ball. Lah, And lining it up. Clean challenge. Not to be advised giving the ball away there. wis, Widan Serumaki lagi-lagi nunjukin kemampuan yang Oh, marvellous gemilang. defending to deny him. Sultan-sultan, come on. They're trying to get right into his face. Beda memang ya pas lawan That was a magnificent tim dari save. Indonesia sama. Just how did Oke, he keep that out? Om Siwo. That's incredible. Can he find Ah. someone at the far post? Rohi. It wasn't quite as good as it looked when it left the boot. Belum keganti nih TV-nya. Ketutup scoreboard, Wanted to Pak. keep it but couldn't. Kayaknya harus nunggu bola out dulu deh. Rashid. Dapat, bro. Alah. It's opening up for them. Cuts it back. Hari Yudo. Tremendous No. block. Belum out bolanya nih. Dapat Aston. Wis, wasit apa itu? Completely mistimed. Kartu kuning. Expect a booking under the circumstances. Well, the referee not messing about. He's cautioned him. Well, it had to be a yellow card, and he knew it was coming. Bisa patah pak kaki orang. Nah, ini agregatnya ya 3-2. Jadi kita sementara unggul And he sebenarnya. whips it in. Defensive excellence there. Tapi hati-hati aja melihat lawan yang kita hadapi ini bukanlah lawan yang mudah kita kalahkan begitu saja. Moving forward effectively. Di shot, oh jangan anggap remeh Wildansyah bro. Save. Tidak bisa Anda syuting-syuting dari jarak seperti itu, nggak bisa gol. Saya pikir tadi dia nggak mau ngasih umpan ke kiri, karena peluangnya lebih besar sebenarnya nyetak gol kalau dia ngasih umpan ke kiri tadi. Tapi percaya diri juga melakukan syutingnya bagus sih. Cuman untuk Wildansyah itu masih tentunya masih bisa diamankan. He failed to get it away properly. Oke, Hari Yudo, come on. Hari bro, Danger averted 4 sekali. for now. Nice. Now can they make something happen? Oke, Taise Marukawa. Aduh, Marukawa. Lihat. Oke, balik ke belakang. Ada Grohi. Romarinho. Romarinho. Nice, Trusty, good job. Back. Rashid Bakri kasih ke Taise Marukawa. Serangan dari PSM sekarang. Can he put Masuk. it away? Oh, Still could be dangerous. offside. Ya ampun, offside. But wait a minute, that is offside. 0-0 ya Indonesia Malaysia. Oke, sepertinya masih aman kita. Mudah-mudahan menang sih. Niakate.
chance with Romarinho. Yusufu Niakate. Nicely cut out. Really good high press. Waduh. Buang aja Elkan Bagot, good job. Turned away. A corner kick it'll be. Yo, corner kick. And taken short. Could be threatening. Oh, moving it nicely. How can they open up the defence here? Got to it Oke, easily, the Wildan keeper. Sarumakic. Fukawa. Ah, nggak lolos Yudo. To ease the pressure. And the emphasis is on Aduh. creativity. Arhan kenapa tadi? Cross is on. Oh, he looks threatening. This looks promising. Berbahaya, Eds. Showing pace. Dapat Arhan, good job. Looking for the equalizer. Nah, counter di counter, come on. That sequence There is going, GK. unfortunately. Breaking at pace. Mantap. Tantetan. Marukawa. Oh, Taise Marukawa. Let's go. Marukawa kaki kirinya. Di setiap series pasti ada Lord Yoi. Ya, di Persib ada ini Lord Ahmad. Nah, di PSM Lord Tama. Ini kenapa Lord Ahmad sama Tama ini saya jadikan Lord ya? Soalnya memang dia merupakan pemain yang agak gimana ya? Bagus sih sebenarnya, cuman ada beberapa kali momen yang ngelawak aja gitu, kayak udah jelas-jelas mungkin bagi kita kalau kita lihat itu udah jelas-jelas gol tapi malah tendangannya malah ngaco. Kayak gitu. Kalau di City ya Daka ya, seriesnya Witan. And there it is, the half-time whistle. Kalau di Arhan sih saya calon-calon untuk jadi Lord itu sebenarnya sih Harinur ya. Wingernya PSIS. Cuman belum saya nobatkan sebagai Lord. Kadang-kadang ngeselin soalnya mainnya. Agak mager dia ngejak bawa bola. Ngejar bola gitu loh. Oke, kita masuk ke babak kedua. The two teams have switched around and are ready now Oke, for the second Sultan half. Rizky Eka. Ayo, And space to jangan sampai exploit, out. maybe, Oh, but really sticking to their task defensively. out. Romarinho Romarinho. racing forward, trying to catch them out. Wow, cepat sekali doi. Tidak. Oh my god, kebobolan juga akhirnya Wildan Sarumakic. Tidak, satu sama. Maybe there's a glimmer of hope. Bang, kalau main offline bagaimana caranya ya? Ya gimana ya? Main offline tinggal main offline kayak gini. Yang mainnya tuh pilih menu klasik aja gitu. Klasik match, main career mode itu offline semua. Saya justru nggak pernah main online. Tinggal buka gamenya, kemudian main klasik atau main career mode itu udah offline sih. Main offline namanya. A festival of goals when you look at the aggregate score, 4-3. Oke, Rizky Eka, come on. Lolos terus dia di sisi kiri ya. Susah kita kalau mau menang duel udara nih. Ayo, masuk terus Rizky Eka, come on. Bawa terus. A genuine Yo, out. opportunity, but it was squandered. Goal kick. Jaringan gua kalau lawan PvP kok merah, gimana cara repairnya? Ya nggak tahu juga bro, saya nggak pernah main online masalahnya.
Seperti yang tadi saya bilang, saya cuma main offline doang. Ayo Yudo. Take it away. Pahat. He's got space. Chance to play it in. Good looking ball. They're still searching for the equaliser, but not passing it anxiously. Tidak dong. Jangan dong, tolonglah. Kenapa offside? Close one. Makasih Bang, siap bro. Elkan Bagot. Pratama Arhan, Trusty. Trusty. Yuk. Kasih aja lari Marukawa, bagus sekali. Tengah kosong Yudo, cepat sekali PSM. And I'll tell you what, Come on. gives them a bit of a cushion now. Arema FC versus PSIS Semarang pukul 19. Well, here it is again. Okay. The through ball is absolutely inch perfect, and there's certainly no doubt about the finish. He really hits it with power and accuracy. Nothing the keeper can do about that. Time for a change then. On a tie laden with goals, 5-3 here Bruno. on aggregate. Udah 5-3, harusnya kita udah bisa bernapas lega di sini. Tapi tentu saja kita masih harus menambah gol biar lebih tenang lagi. And a throw in it's going to be. Rashid, wih, mantap. Nah, Asnawi. And in with a real Wow, chance. Rizky Eka dapat. Rizky, no, Couldn't grab hold of it. no, Yudo. Dapat Yudo. Oke, nice. Masih. Arhan. Spectacular set. Damn. Oke, balik lagi. Kita tukar dulu posisinya Rizky Eka ke Priska Ward. Kemudian Priska kita ganti sama Jerman Paz. Dan untuk Marukawa kita... no, jangan Marukawa. Si Sutanto aja kita ganti dengan Lord Tama ya. Yudo tukar sama Ferdinand Sinaga. Tuh. A top class goalkeeping. Mantap. Kaki kirinya Arhan ini menakutkan juga sih. Bagus tendangannya. Oke, pergantian pemain. Sama. Masuk 3 pemain PSM sekaligus. Played over. Well, they couldn't take advantage of the chance. Oke, Paz. Fruitful looking attack. Loh, That is a very fine challenge in difficult circumstances. Yusufu Niakate. Niakate. Is it going to end up being productive for them? An inability Nawi to keep Mangkualam. hold of the ball there. Marukawa. Dari Tama. Oke, Ferdinand Sinaga kill the game. Oh, Ferdinand Sinaga. Away, a celebratory moment. Mbappe setelah perpanjang kontrak sampai 2025. Oh iya, tadi udah saya lihat di IG-nya juga sih. Sudah sampai ada ini Mbappe pegang baju yang baju PSG yang di belakangnya itu 2025. Tertulis. Langsung mencetak hat-trick versus dan
Lah, turun kasta. Saya moderator, Bang. Apa itu moderator? For the scoreboard operators in this tie, 6-3 on aggregate. Nakate. Now we're inside the final 10 minutes in this one. Yusufu Niakate Pahat. playing with purpose and control. And successfully cut out. And breaking at pace with menace. Oke, Rizky Eka. Kasih lagi. Perit, aduh. Clearance half-hearted. Peritama. No. Won it back. To Albisi. maneuver on the wing. How about the cross? Oke, Trusty nice. He'll be delighted to have won the ball, having made that difficult challenge. Lari pas, come on. Good. Ferdinand Sinaga. Ya, offside dong. Nothing in the end. Offside. Well, he doesn't need to make his Dikasih movement gaji quite tinggi, quickly ntar there. ujung-ujungnya Just nggak let dapat the trofi ball be Champions played in PSG. space. Aduh. And time for the change now. Tapi kata Mbappe, bodoh amat. Yang penting gajinya naik. Penting makan enak. Well, taking into account all the stoppages, 3 minutes to be added on. And they need to get tighter. It might be on for them. No. Woi, William By the Serumaki. keeper. Impressive. Di save lagi, mantap. Corner seperti yang terakhir kalinya untuk So the corner dua played tim into dan oke diamani oleh William Serumaki dan itu dia kita lolos ke final, bro. Ke final ACL. Mantap. Well, what a good win that Yes. was over the two games. Their attacking play has been brilliant. If they Langkah can repeat lagi that in ini. the final, they have every chance of lifting the trophy. Kita juara ACL. Oh, berarti next episode pentingnya semua ini ada dua pertandingan Yeah, he'll be happy coming menanti off the pitch. final semua Worked Piala hard, Indonesia he was sama always involved in ACL. the game, and he scored a very good goal. That was an impressive performance today. Luar biasa. Ini dia 3-1 ya, gol itu dari Marukawa, Yudo sama Ferdinand Sinaga. Sementara Ittihad itu Niakate di menit 51. Oke, kita cek dulu. Kita lihat 10 shot ya, kalah possession tapi kita menang shot selisih 3 dari Ittihad. Save ada 3 sama-sama dari Ittihad dan juga PSM. Dan kipernya lumayan bagus juga mereka sih. Kita ada total 6 on target, mereka 4 on target. Jadi beda 2 ya. Oke. Dan kita lihat man of the match untuk pertandingan kali ini apakah Marukawa ternyata 2 assist 1 gol. Sementara untuk kiper Wildan Serumakic 6,7. Not bad lah ya. Kita advance saja dulu. Nah, ini dia pemenangnya. Shanghai Port sama PSM Makassar. Jadi kita bakal ketemu Shanghai di final ACL. Indonesia biasanya akan lebih mengunggulkan The Minions. Oke. Mbappe inginkan PSG memecat lu. Pochettino. Mbappe anak emas Presiden Prancis Emmanuel Macron. Yang penting di dapur ngebul, Bang. Malam live ya kalau nggak ada halangan. Ini dia duitnya yang $400.000 dari ACL karena udah lolos di final. Dan kita bakal save dulu karena waktu sebatonnya sudah habis. Jadi save. Jadi insya Allah kalau nggak ada halangan kita bakal live lagi untuk melanjutkan PSM Makassar Green Mode yang kemungkinan besar udah masuk di episode terakhir ya. Jadi
karena udah selesai juga musim terakhir memang bersama PSM ini, dan tinggal 2 pertandingan tersisa, pertandingan final ACL sama final Piala Indonesia. Jadi ditunggu aja ntar ya, mudah-mudahan bisa live, tapi kalau nggak bisa ya nanti saya kabari juga di tab komunitas. Jadi itu aja mungkin untuk live streaming sore ini. Thank you banget untuk semuanya sudah menonton. Thank you juga untuk teman-teman yang sudah stay menjadi membership di channel ini, yang udah donasi juga, respect banget. Thank you, dan sampai jumpa di live streaming maupun video-video berikutnya. Bye-bye.